Well, i lau mai kau fōlinga mai o lea e kau a head like kiki lava le loia le al malo. Ai a alu wala se kulanga o iai. I le walanga le mga mi e si makiwa ia e se wha maunginga o mea ngā bakwe e le loia le ai ke wa lape ai ngā le fast. Mai ongo kaungu mele ke saunga mai ai. Ia, okay, longa e kaunko advertise mai mea koe apalai. E wai le isi ke awa lako fua o ko meki a aru kai fong. E koe apalai uma. Le process ngai kaunko e fai. O koe apalai uma lako. Ia, okay, longa la pe kalia e vaanga ngā koe apalai mo koe interview e. E vaanga leia pe fōringa mai musu o interview. A le process ngā. A whaere o ngā ngei, e koe o mai koe paraim koe o interview. Ia, whafte lawa, se ata ma lea taua. Ia, so ia vai ngā ne mata upu I le melewo o le tato talongoanga. I like to believe, I honestly like to believe that our judiciary is independent of any political party, group or individual. That the court's role is to interpret and apply it to the law impartially. And I trust they will do exactly that in this case. A whape foi e saule foi unga e losi foi unga foi, you know, it's satisfying to the government or to HRPP. You know, with everyone has the constitutional right to seek justice through the courts. Apili me whapenga. A langa le kako whingaunga le whingau e kako langa le kukusa me le kako whingaunga iai. Afa pe sole fe ungal fam singonga ia I'm hoping to see pe ole ale mafuanga and okay lo fo I le whakamala fo le echi I le wawaenga fo ngā kulanga but I like to believe that the court is independent of any political party in which is et tawa na continue the process so le wai nei. Ia. Olo fina ngano le. Malanga lea bo. A rua mana tua fo ili atau. E koe ave e pe a whape le skura. Ai mana tua mai. Ai mana tua mai li atau. A tato wo I le toi whau inga inga o section se furuma le lima le toi titilo tu ia. O lailo te tangi e whape mai ua lea mana ia a latoa ia te tau. Koe kiki a whape mai. E leo a manga ia la kou. I le processa le mahalo I le suenga o ngi kai ka. Ai mana tua mai. O le whaasana launga le nga whaia koe apalai. O le include I la tau e leo excluding a la tau. O le mea la lea lau ke le fia. It's the process e le fia o e apalai. Ai koe fo I mai lali a taua maanai. O loa mana tua le whaalau I loa na whai I le wharitua maasanga. Na manino I lava le tala tau noa ngā tula e pana whai. A manu ia mai nā tau. O le ana mea lau ke whai al prokeki. O roa man kuar kalang whai kule. A la tau manu ia mai. E lau ke a. E lau ke kongi e whafo. A mangu ia mai le HRPP lau ke kongi e whafo al prokeki. Kasi ia la hena kaunga avia no ia I le argumenti lea. O la ia pe whape ngei. Le lango le porokeki ke e porokeki pa ingan ke ngei fa le anga mea le porokeki kufa kupe le kaun kufa le porokeki ko e fai forfolanga a manguia mai e kongi fa for porokeki ala la mea boi fai mea tole tala nga le no to fai etu o le tau ani tangata ua tama mai tele ai ua vale ale to tele ai mai so fai nga maro o ko va ai e o mai so nga ka fai nga o le ngau ia malafo Winga leo nei whamatalanga na e mali atu. Kusa e ngā o le ka ngau I atu la e pamatau ai mai tulo. Pei o le whawhanga ponga I vinga o le atu tulowa. Tulowa whawhonga me sa mo. Le anga e maa fuanga o whangoa. Because e madua maa whau warko inga lea. E tau te aiwa lea malawa. Tusa pei o le sau e whaava lea mai tangata e le ia o onga. Ma le whainga o anga porki. Mga kua mai sa mua. O mga whaalau I roa ma fola a o kou whakula I le HRPP e kongi whafor mele e le kaudia.
Alala le mele wo ko wo fai or ko fia ngau ko. Ai se ha wo ko fia kai kai ai le mea ko fa mai ko ke o mai ro ko ngi faf. So le e matua e se le tu ai ngā pā ne tai whiola i nei tu ai ngā tangata mō la tō ma fau le atua mana. Ioi, ia kāsia, kai au le sia sobangai. Ia wai, e leise discrimination o e kongu walanga lea ngā piki le si kōlima. Yes! Yes! A whaapea si atapa le atua e le manguia le kamawhainga le whingaunga lea. Yeah, to me as well. Let it be. A whaapea, it doesn't successful. Yeah, kako makai kūle le hafo, li kumaloa ia mala ko plokeki. A whaapea le manguia. Yeah, that falls on themselves. And no longer e kakaunga whorunga le government ngā kulanga. But ole whaafsili kena. Ole a me mawhai e sami le oka, tai ali i seu, whaapea fo i kulou le suafa le whaipule le mei moka. How come those guys are able to go with the guidelines that the government has already put out? Ale a me whaingāra uri ia. Anai, ole tali. Ole tali lea na tau panu mai le fionga e tai oli seu. Ole tali saoa. Mana tuana whaatonu la tau tui la epa e awane o la tau saini, awane o la tau whaia le melea. Mana tu ole tali lena, na whaatonu la tau e awa. Ai whamai ara kari a kai oli seu, le fionga e tai oli seu. O inano wa o i le ai. E re ai la e se le mea lea. Lea ngā la le kango ia whaile mea. Ai ngai a sila le manguia o longa i kumano. Lea ngā o lai manga o ngai ia. Go through the process. O ke fia kai, ai o ke fia ui le ora sao. O le si vaenga o upana tua le melea, a maru rufa fonga na tunu. Samoa, o i lea ua whaamaki la kila mai ai. O kuila epa mani mongi mana vaenga ia po la vea i mfonko e lenka ngaka e fia ui le process. Lono winga la ua whaamaoni ai i o le ku ai ngā whainga fo i lea kai e lea kuhu. E kami whaamalama. Le ki oanga o le piki ar ke le fongi vili approve cancel 4 miliona o loan na iskangaka. Ale ua mai ka upai. Mai le tā ua le mele wha maa umero koi inga. E wha lia umai anga mea nga ngofu whai. Samoa, le ua kadi i. Le ua kadi sao i. This is how he run the government for the last 25 years as a PM and for the last 40 years. This is how he run the government. E le following the process. E kami kua e oso i alleyway, e oso i awara ngā rue, e le oso le awara sao. Ala le ua o mai le fast ka mo fai fa oso le awara sao, ai kangi, ai ko mumu, ai ke kei. Ai sea, ua maasangi le faala kua. Ua maasangi le ola faala kua. Ua le maasangi le awara sao. Ale ala fionga le atua i mengi. O le ui mai le fai kokoa, o le ngaoi ma le faomea. Ia ora ngā. O le kari ngā e koe o mai ala tau to e tau mai e leni tangata e fia e ui i le process. E la lea o ke ofo i ngi whaamasimo. Kasi ara kari o le mea lea o le ale process o a whainga whaavai. Ngā uia, uma. Mai ia te aufo. Whauma doiso umanan tūr vaenga lea. Tā ua ia fo i o le tāpā o le whina ngalo i la tau ia sa o la tau uia le process. Le anga e kakau ngā whesilingia fo i ia tulo. E tatau na whesilingia tai o liseu, la ufionga tai o liseu, ka ua i o lo sao le vaenga le. Le na tai, ai mai se fo i gram, lima, tia. E a mai se fo i oto uma ia. E ta ua lo to wa fifio mai. Fiso soangi whakasela lango o whainga malo. Le anga o le manguia, popole le manguia o lo kumalo. E uke popole i mea me valea ia whaia kona awari ia. Yes, yeah. And that concludes my 20 cents. I tūlanga lea. Whawhekai a sa mua o le waka o kingo mai i. E le fia ui i ar koi inga maranga whangau lea. E le fia ui le process. E manga ngā oia kua jump. Punga i lupa. Vai laka kou le leanga o le mea. Nga pawale si mea manga ia fo le lau mako ke lopo penga yengi wha masingo
nga fonge nga declare le conflict of interest wa ai dia makanga famsingonga sa failo e famsingo Sili e ai ngai I kaka ko lua ele ka o por ko lua ia pe ise sikike ia folinga mai le ise sikike ai o kai mo mo le ka ko vai o failo e se famsingo so kanga kai lo ke o fai ise famsingo mo ai o ke le mango